ga o ñëw coloré ten def ngor oxe samana coloré o xaaga ref gor o kiino sama e coloré refiro gor i ñoowatiranga faak a faafa xan ne andatiramo ngor waage ref ma to kan nan Abdou Aziz Dabakh a leya ten solo a leye xu samana coloré o jig do ñis képp kuy sama coloré nga gudu fan parce que diina yo o ande kiino xeke o kiineso faak roga feet xan ne o jek o xaƴin kaga refe ngiin e me pangit ka koy ndeysaan ten def basa wasa njom bas nama fiw ko yete wasna njom ndax amada fuda comke basa fuda nge njom xa tax fute njom o ñako daaw ref wala bok comke na yengelo tef ka ando wax degel la ci atirantirata xa taxu ndas nam bas yete wasna njom nama fiw ke ando ten wax degel la na sport ndax xu ñëw na sport wara ñëw dan ko def na sport encore Elhadj Sène sum nam Thior Production lamit naga fela xam lool njom ne i mberano mbaas parce que ka i ndef xa teɓ in i ndoke ten nak 100% ga o leyanel sa moƴo o leyod Tamsir Sarr fana ten na leya ye Ya Basirou Sarr a wasu njome yaga ñakum mbir parce que wona coota ke taxna o kiinoxe waago rok a sutoox a ɓaato rok a sutoox kaaga no a refa naaga a ke taxna bo pir ke o saaxo lenge i jege ten 100% jiko ke leema saxu ko ñaama meeke so ɗeet la maana to kat o garanga mene a duxañum xaye te fi'anong teex o jangid o ɓaato gar o feet te fi'anong teex o jangid o ɓaato gar kate feet te fi'anong ye niid we duud waage tig duud refe roog keke taxu i laaco o ndekile na meke ndenta xan nen ndasangirang o maad ref mosum pir ke kan leye jega men ka andoona yee ancien gloire ke njegiran Sékou Diouf a paranga xana nan ke leya i simnira i téléphone i layra i soxla Mohamed naga i xa koor axe ndefna kam o suma ceema kam o jom fop oxu ga'oona ten xaye i ndetre na i ngoɗ re kaga roga ci'axam correspondance aga roga ci'axam fa deno oxu ga'oona itam a deɗoxam fa nafa lay oxu ga'oona itam ƴufiram kaga sanso to xeyna o jego wa maaga xama njege ka na sante ama roog gadooxim saakes nage kan fan ka i waaginum na xeyna a jega tektil ka maak we lay axama a jega itam ka xetuma no yeng kaga cito na itam o motangiram namo daawit kan parce que xaye o waranga gar xaye i lay waro garo feet i lay fa leye mayanga rek a ɓango ne maak we laytan xan leyong bo leyong ka andoona yee fa lay fe gatuna waɗirong o xadanga sax ndicoox na koy fa lay fe ten doylooru ma andoona yee ten taxu o daaw kaaga na itam i lekange namo daawit ka keen to mi o gola Robert a ley'ina rek Robert ka journaliste ke lamtine xa fi'u fi'iro écrit ne ngor ke mbetna écrit kam saax le te cires ciiram xa koor axe ke na njema ye a maaf re len ɗega den jeres ciiram ka tanga xumna xa koor axe leyonge keke ɗaxa e watin tig cooxam a sednoxam a sednona den parce que kan an ke refna njom a ɗoma ɗom ino koy i andiran parce que o xatanga meke ñaam bete fing ret njom jangidin ngar moof mi kan a fi'am sax jege damtel ken kate jaxandam xa damtele o fude maya sa ke xomeen o sisele xomeen ana damit ka xame reti ma feke jangi njom na xa refe damtano e ngor ke damtelo xoden de i to ko tam xa i o gaas na mi jikit un njom no fudi Kaolack gara retma asmane jiko gaas kama ndokes mana i a kin a cek yaxa rek kaga refo damtel o fud refo damtel o fude mayanga rek doole ñaameli doole entraîner o xel doole condition ci entraînement condition ci ta na kena tax ka jeg doole ko ñaam kan ngor ke ndiki koy accumulation ke fop a yaqwa pamba xe ɗega parce que yoɗa poids bo bugo xon o feet o ras o daw en top o ras fudwiid o tiranga dak bo toog tamanong tiid ka
ayo bo ndaw top fa de num tit ngor ko way entraînement so ni iram imbata nga imbe ngati rek mo ndo to yente nga ngal na fe tersi take to o budole yo karo mo le budole me dole ka nyamel joko jal to ko res ndeysaan mo impact do no koy ndeysaan andam sa sara yo sak daga xana jego andone xana jikade layna e to ko res koy foga me ne lay tumaten rek ke mbara lay fop impact ron lay ndax itam temps fi ci kiran to je wa mbina nda ale nu jugo rek jega retour xaref ke wegit ka xaref yeg fe jegona Thior production association njom ñal aji kate jema xayti de champion xay o fogo le ngeen itam xaref ke andone ten la ka abonné ke itam anu def en cerer ne fu anu ten def encore nu anu sopp a njom xaref ke wegit ka xaref ke yegona itam yi andone ga yin akare xay Rasen jafolek nu ñaajid na osum avant tout ke dan bara defo jafe fakit nun mi fa nun be nu ñaajani duna etun itam ya sam bara defo jafe fakit nun fa deno illa yaye xedan doga dole anda nun sit fek nu sakna xedan nu mo bo njekte no tele yam rog koy ten jegu xalalum mames legu magasin rog soxla eten dara refa ngay pindef ke te du jeex du xaaj magasin no yalo xe rog soxla eten dara refa ngay pindef ke to wage o fak wage o wañu ya koy te dona ine ngeda mon ci anun xedan nu njego tele min o jafale no ngarit na meke fo jafale no ngarit ka fop xedan doga gayanun ba anu bat ka to banu jeg ten ni ka gasa tona te refna minu ñaaji din te refna lakaso waxe dan doga bisa no jam ka taw na jam Thior production safir nu def kanu saf yene fe nu jeg na nga ke andona ye ten def defo njom ten defo yengela domu njobo sum de kamo sa fak 3h du matin mi feke mi ma fi final bo da natan daxle 3h du matin ingata njom meke njom sexela jarga njom naga mi jang un fajara fagu rato kon kenu ngenona pour roga dimli anun xedan roga dimli anun te ref njom ñal ne no xica xedan nak mbine Thior production xedan te batox o xuna nuna xedano ret acheter ik man numéro of ndax i moƴo ɓaatu yokkute a yungata in de grand place fa yungat na ino grand place fa yungat na ino i ngeɗa a roog nak we roga jang na fop xeɗano yaaloxe yirma den xeɗano yaaloxe a ɓisa den aljanna ka moƴna kawe xeɗan de yokot na ke par Mouhamed sallallahu alaihi wasallam naga roga fita o kooroxe ke te wonotna meke dawe a qol beta fo lengwala tena fodu i kaga ref ten sansum na me soga jega interview kam mbin in jegam ten interview na Dakar fi teganum na meke me soga jega premier interview internet a soɓidam men a gut men o yal mbine kaga roga fiyu na koy i ngar weten dara maak faax weke limma fop den Mbappé ga xam ñowater to fop kelefa ke ndeɗu rek i ngelena den a roog ma dembonona moɗane me de ndeɗna i ngeɗa nak entourage fe kino soɓna meen xeɗan ba yakar a tas nderes fa deno i pe ga maye ken wagatu xaja in ten def fangon xeɗan roga goɗan na in naga ime adna waga ta fokata in bo o kino kina ret parce que ga atim ka jarma took lang na xeɗan kena xajiran ka in roga goɗan na in kino kin na in a ñoow bo a jeg xa xiid temed ɓaslo fa njiriñong o naga soog ka ret o sogo ret comme waag ke ñak na i ngidma nuun i njega nuun o ɗaay kama topek nu topna in ino en segul war ke ñoowtanda in parce que o kiin xana a gij amo nan xana gij amoga o xet fo internet fe ga ma Basirou Sa nan fa leyum o jeg ten o ɗaayo maak kon i ngidma nuun xeɗano yaaloxe doole anda nuun parce que keke rek i njegu teen sereer ka leye o ɗan na maaka nga rek a ñoowta beta ndax kon neke nu betanona in xan ne bo a yiifa ngaad faak a xeeña nguɓ i njege ndabid nuun i ngaƴa nuun fa roog rek i weeke ya de ngicna o nget mi des am moof a gija de na kiino kin koy gara yi i na image neke xan ne xu ga'una xet fo fa den image ne na internet fe rek we uf yëpp fagome ya njom na tetar keke rek ref adna mbir adna beta ndax rek joko njal wasi ino numéro téléphone of 77 364 38
76 76 i ten def numéro es i koy kon joka njalo fogole internet ke te le grand champion au numéro le hengok et parfois aussi o mof bonde san ha andone a soxla le grand champion Bassirou Sarr to andi dama jegit ka numéro kon refa ka andone i njega dayo maak kono fogole internet ke ila no bato abonné rek na site internet fe Thior Production TV a fodna caméra fe o pogno ilaji sena foddo micro le kon i joka njala paax karale i ngarna meke joka njal aussi andone dalna in na joka masane encore ne andone ndeysaan a dega calelum fop ngir keke nda ku jarun te jarun kono fogole kay ɓisid noon meke na saate fe o sum na émission Njom Ñaal eti le grand champion Bassirou Sarr e joka njal bo jaf lakas na saate fe lakas émission fe lakas merci